Dobrodošli u Mobilni Shopov video pregled modela HTC Desire VC. Ovo je Dual SIM uređaj, funkcioniše sa mini SIM karticama i na tržištu se pojavio u julu 2012. godine. Paket ovog modela sadrži telefon, naravno bateriju, uputstva za upotrebu, kablove, slušalice i punjač. Što se tiče ovog modela, ono što je prije svega iznenađujuće za njegovu klasu, a s obzirom da ovaj telefon pada u uređaje neke srednje klase, je kvalitet njegove izrade. To je ono što je na nas ostavilo poseban utisak. Ovo nije veliko iznenađenje za HTC-ove uređaje, ali je zaista prijatno iznenađenje, opet kažemo, za uređaj neke srednje klase da bude ovakve izrade. On je izrađen od plastike sa jednim sjajnim hromiranim okvirom koji daje određenu dozu ekskluzivnosti ovom modelu. Kao što smo rekli, zadnji poklopac ovog modela je plastičan. Ova plastika je reljefno obrađena, tako da ne postoji strah možda od nekog isklizavanja uređaja ili nestabilnosti u rukama. Tu je naravno ugraviran i HTC logo, Beats, poboljšanje zvuka, kvalitet zvuka kod ovog modela je zaista kvalitetan. Kad se skine zadnji poklopac, nalazimo bateriju, to je litijum-ionska baterija od 1650 mAh i naravno ulaz za dve SIM kartice, kao što smo već napomenuli, u pitanju je mini SIM kartica i ulaz za microSD karticu. Memorija ovog modela je proširiva do 32 GB. S prednje strane ovog modela nalaze se tri tastera osjetljiva na dodir. Glavni displej, HTC displej ovog modela samo naziva kapacitativnim displejom od 4 inča, veliki zvučnici, nedostatak pomoćne kamere, znači ovaj model ne posjeduje pomoćnu kameru za video pozive i smešteni su senzori za detekciju osvjetljenosti okruženja. Sa desne strane uređaja smešten je samo taster za pojačavanje i stišavanje zvuka, opet se odmah primećuje nedostatak hardverskog tastera za aktivaciju kamere. Sa zadnje strane nalazi se glavna kamera ovog modela, u pitanju je kamera od 5 megapiksela kao i LED Blitz za slikanje u uslovima smanjene osvjetljenosti. S lijeve strane modela smešten je ulaz za USB kablove, odnosno punjač. Sa gornje strane nalazi se ulaz za slušalice, to je klasični 3,5 mm ulaz i tu je taster za paljenje, gašenje, odnosno otključavanje i zaključavanje uređaja. Displej ovog modela posjeduje dobru pikselažu, znači u pitanju je dobra oštrina, dobre boje, kvalitetne. To je opet nešto što je sasvim uobičajeno za HTC-ove uređaje, čak i ove neke početne klase. Što se operativnog sistema ovog modela tiče, u pitanju je Android. Fabrički ovaj model dolazi sa V4.0, odnosno Ice Cream Sandwich verzijom operativnog sistema. Za sada ne postoji najava o eventualnoj mogućnosti nadogradnje na neku višu verziju, odnosno Jelly Bean verziju, koja bi bila sljedeća logična mogućnost nadogradnje. Meni ovog modela pruža već naviknute aplikacije, pristup Play Store, Adobe Reader, ali opet sa neke druge strane ovaj model nije jedan komplikovan model za upotrebu, ne posjeduje neko izuzetno veliki raspon podržanih aplikacija, ali sa druge strane opet je tu veliki broj nekih osnovnih važnih aplikacija i naravno prije svega njegova glavna namjena je Dual SIM opcija, odnosno istovremena upotreba dve kartice na telefonu. Kamera od 5 megapiksela je korektna, može se vidjeti funkcionalnost autofokusa, tako da kamera je također jedna od solidnih detalja na ovom modelu. Kod ovog modela, što se hardverskog dela tiče, u pitanju je Cortexov procesor od 1 GHz sa
Snapdragonovim chipsetom. To je dosta slaba konfiguracija, 512 MB RAM memorije, ali apsolutno zadovoljava potrebe jednog prosječnog dual SIM korisnika. Malo je nezgodno kuckanje kod ovog modela. Kao što vidite, u pitanju je dosta uski tasteri, tako da za osobe možda sa debljim prstima će to biti jedna otežavajuća okolnost. Učitavanje kod ovog modela je opet solidno, prikladno nekoj njegovoj klasi. Opet, kao što možete vidjeti, zoomiranje solidno, brzo ide. Tako da možemo reći da je u pitanju jedan prilično kompletan uređaj, solidan uređaj koji je našao svoje mjesto definitivno na tržištu i veliki broj zadovoljnih korisnika. Ovaj model, kao i mnoge druge, možete pogledati i kupiti na našoj web stranici www.mobilnishop.com.